ka Ri-Bhoi Dorbar ka badai kawai na ki kenuhun jong ki Dorbar Shnong Mawphor Ri-Bhoi district. Hadian belasong perkhat bat pentemai biang ya ki riti treikam bat penduk no ya ka berim. Kala pelaj pai ba sendon mentakesngi ya ka riti treikam bertemai hagasien ka baar ka Second Amendment Constitution. Jong ka Ri-Bhoi Dorbar bat kumjuru ya ka Almanak jong usnem araja arpuar ha ka office treikam jong ka hanong thymmai sning. Ia ketika Almanak la pelaj paidbah da ubak miral bonds in Emily ke nongpo kumukongsan ha ka jingelang ke belalong minta kesngi ha sning. Ha ka jingedon lang jong ubak Charles Marngar MDC ka Mawhati ba Balajit Rani MDC ke nongpo ki nongelam ke Ri-Bhoi Dorbar bagan thup ya ubak RB Shadab President ba Sunlight Shadab General Secretary ba RR Makdo nong aibuj bat kiwei ki rirang ba. Pat haka teka juk kesngi la pelait ru ia ka riti treikam bala pencemai haka sien ka baar jong ka Ri-Bhoi Dorbar dau ba Charles Marngar MDC ka Mawhati. Hadian bala penduk pendamno ia ka barim namar ladun kam man pencemai ia ka riti treikam jong ka Dorbar katkum ka jingdawa jong ka por. Nakaliang ubak miral bonds im ula penpauru ka jing sokemen ka bakrau halau ka jinglam lenti jong kiriu kmat ka Ri-Bhoi Dorbar nadu u Dr. Didi Lapang bat kiwei ki belalam kemat ban seng ya ketika Dorbar jong ka Ri-Bhoi ka bala penim bat penne pensa hadu kini gisngi bat lengba kini ka Dorbar la ban le shibun ki bawan ra ya ka jing mentoy ya ki pai ba ka dong Ri-Bhoi hi barok ka wei. Yo ini kalau berpelat berapa yang ketika kalenda jong ka Ri-Bhoi Dorbar maka walaupun kalian yang ngagong bahana ni kalenda ada betul ke jong di mana doktor di dalam bolong kumu payah bolong kumu biarma bolong kumu makin hari jong mentor ya sini ikut guru kita di hai guru di mana kalian jong ada jong di dalam kan lo kebetulan kalau iyo ya kena kalah ke terbang ban-ban paidbah ya kena kalenda kapan lo beri sibuntoy nak bertanya nom song yang dah sambil Ri-Bhoi but kapan kasih pun ki sibuntoy ki information meeting tip lo di paidbah bila yo lembaga dari kalenda across party line kamu udah ketika slow yang ketika slow party subject dari orang bilang kowe Riang pernah boleh buat diubah sesi itu tuh pokoknya diubah bagi sukuan bagi ini persang jong kini ginong ya lam lalu di pos dia aduk mentah yang lah bertelun yang mati treikam kira bertak bantu tolong ya di video atau dia di jelas kalau kurang aku treikam duit atau tai sepanjang Sisa kita pilih anggur pilih paidbah itu mentang ibadah sate mentang memberi bagi orang mentang kiba dengan hak santri por suami ini orang ini kita itu suami ini orang terakhir yang tidak sanggup semua kinong yalam kilami kita boleh lagi itu siapa Ri-Bhoi district kami kejumiru kinong yalam kilami dan kiberandang dan kiberandang jadi persang jong Ri-Bhoi Dorbar na do bala sure jang respond besar ya kinong yalam dan kiberandang dan kiberandang di lapang maras ini ia kawai ka drafting amendment committee kalau kita nyomot mangira syong bunsen mengilawa menwandra pada minta ya ka Second Amendment Constitution jong ka Ri-Bhoi Dorbar kabangila yakut bandi ya ka agado sispa kengka pada don mana bahwa minta ka suai dan yang kita jong ya ka Constitution da ka bagi sispa kengka goi but kaneka Constitution ko minta kala penduno ya kaneka Constitution ko rim Bila pun dibentang nila mengetimai. Dia kena dibentang nila syania. Iba Charles Marngar kami video Mawphor ini pelaj dia kena
Second Amendment Constitution Jong Ri-Bhoi Dorbar.